Kambuni ya motungata ma insurance ya Directline ninyitanire na kanitha wa Destiny Life kũharĩrĩria monanio ma biacara kĩharo-inĩ gĩa kanitha ũyũ mwena wa Syokimau. Monanio maya marehete hamwe ahũri a biacara, endia insurance, mafegi na arĩa manyitĩrĩire sector itiganĩte cia ũkũria wa bũrũri. Afitha wa wendia kambuni ya Directline Christopher Katiwa augĩte atĩ monanio maya nĩ ma bata tondũ nĩ mahotithagia kambuni ĩno na kambuni ingĩ gũcemania na arĩa marĩhagĩra motungata matiganĩte. Uzuri wa insurance ni kwamba wakati janga kama hilo limetokea, tunaweza kuingilia pale kati na ensure that tumecompensate wenye kuumia na mwenye kandarasi mwenye kazi. Mwaka huu tulishinda tuzo la kuwa best insurance company in terms of innovation, in terms of distribution of products. Si lazima customer kuja kwa ofisi, lakini akipiga katika simu yake *47# anaweza nunua insurance ya magari, anaweza nunua insurance ya nyumba, anaweza nunua insurance ya kibinafsi, na pia anaweza nunua kwa wale wanacheza golf, anaweza nunua bima ya golf. Na kwa sasa vile hali ya maisha imekuwa ngumu, watu wanakosa matumaini ya kibiashara, ya kutafuta kazi, ya ajira, ya kila kitu. Watu wanateseka katika hiyo. Kwa hivyo wanabiashara wengi siku ya leo kazi yao kubwa is simply making contacts. Because in our churches we have business people, in our churches we have entrepreneurs. So it's a very special place. God is involved in all the businesses.